uyu mugoroba rero ibintu bishobora kuba bigiye gukomera. Ndakubwiza ukuri ko uyu mugoroba ushobora kumva ya ntambara wajyaga wumva igiye kuzabera hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, cyangwa se ukaba ugiye no kuyibonesha n'amaso yawe, cyangwa se bitaba uyu mugoroba ejo mu gitondo tukumva ngo rwambikanye hariya warikare ya ntambara karabutaka yatangiye. Ibi rero biraturuka kuki? Ibi rero biraturuka ku bimenyetso byose n'amakuru tumaze gukusanya, ndetse n'ibiri kugenda bivugwa hirya no hino, n'ibigaragarira amaso ya buri muntu wese biri kugenda biba hano muri kano gace ka warikare. Uvuye hano Goma ukazamuka ugafata umuhanda ukagenda ukerekeza werekeza hano za warikare, nk'uko uri kubibona kuri screen yawe. Urebye hano kuri Goma, abana ba M23 cyangwa se intare za Sarambwe, uwo muhanda uri kubona kuri screen yawe zamaze kuba zuzuzamo ikintu cyiswa amamodoka, ikintu cyiswa amamoto, arimo aranyuraho agiye hehe yerekeza za warikare mu muhanda w'igitaka. Si ibyo gusa, kuko no mu kirere M23 nacyo yatangiye kuba yagikoresha, aho kugeza ubu tuvugana indege imaze gutunda abasirikari inshuro 7 zose ibasuka hariya mu mujyi wa warikare, cyangwa se muri ya centre ya warikare. Abana ba M23 bafashe uyu muhanda barawuzamuka, ariko bitwaje igikoresho karabutaka moncherami. Ndakubwiye ngo ni wumva igikoresho ntiwumva agakoresho. Abasirikare ba M23 abandi nabo baciye mu ndege, nabo bamaze kuba bisuka hariya muri ya centre ya warikare. Ibintu ntago bigiye koroha kuri uyu mugoroba. Ni nako kandi ku rundi ruhande rw'ingabo za FRDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo Abarundi, Wazarendo ndetse na bano Babirigi baje gufasha ubutegetsi bwa Kinshasa, nabo ibyo ngibyo bamaze kuba babikora ku ruhande rwabo, nkuko M23 yamaze kuba yabikora. Kare mu makuru aheruka twababwiye yuko hamaze kuba hideployinga abasirikare bagera kuri 300 b'Ababirigi. Ubu rero nanone hongeye kuba haza abandi basirikare bo ku ruhande rwa FRDC nabo bagera kuri 400, ndetse bitwaje igikoresho nabo karahabutaka. Ibyo ngibyo biri kubera mu gace bita Kaboroboro, ni ku cyicaro gikuru cya FRDC kirimo ibyo bice, ni mu ntera y'ibirometero 24 uvuye hariya warikare, aho M23 iri kugenda isuka ingabo. Ndakubwiza ukuri ko amakuru ari kuva hariya, urebye ku bitangaza amakuru bigiye bitandukanye, ukareba kuri za BBC, ukareba kuri za France 24, ukareba kuri za Okapi hariya iriya radio yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibyo binyamakuru byose nubisoma cyangwa se ugahamagara n'abantu bawe bariyo, barakubwira bati ibyo tugiye kubonera hano rwose ni ya ntambara bavuze, ya indi bita Harimagedoni, ya ntambara koko ya kirimbuzi monsherami. Abaturage rero bari hariya bamwe na bamwe batangiye kuba batangaza yuko hari abagiye bagaragara bari gutanga amakuru ku binyamakuru bimwe na bimwe byabashije kuhagera, bari kuvuga yuko bagiye guhaha, bagiye kugura ibintu bya nyuma na nyuma bazarya bibereye mu nzu, mu gihe intambara yabitangiye, bitewe nuko bagiye babona abasirikari benshi ba M23 bahirunda ku bwinshi ndetse no mu nkengero zaho. Bakongera ku rundi ruhande nabwo bakabona abasirikare b'igisirikare cya FRDC nabo bari kuza ku bwinshi cyane, kandi mu birometero 24 gusa ariho ari byo bibatandukanyije. Bamwe bari hirya, abandi bari hino. Bivuze ngo uko bameze nk'amakipe abiri agiye guhangana, bameze nk'amakipe abiri agiye guhanganira umupira mu kibuga. Ni ukuvuga ngo baregeranye
barimo baracungana amaso ku maso, isaha ku isaha, hategerejwe imbarutso ngo batangire bakocorane, tubone M23 ikubita Umubirigi imuriza indege asubira iwabo. Iby'intambara rero ishobora kuba igiye kuba yakaduka muri uyu mugoroba cyangwa se no ku munsi w'ejo cyangwa se n'ikindi gihe kitari icyakure. Ababikurikiranira hafi baravuga yuko M23 ifite umujinya wo kuba yaragize gutya igatangaza yuko iyo igiye kuvana abasirikare hariya muri Warikare mu buryo bwo kubahiriza inshingano cyangwa se mu buryo bwo kubahiriza igihe cyari cyasizweho cy'agahenge, ariko ubutegetsi bwa Kinshasa bukabirengaho bugakomeza kugaba ibitero byinshi kuri M23, kandi nyamaze mu gihe M23 yari yabahaye yababwiye ngo nimuramuka mutugabyeho igitero icyo ari cyo cyose uko cyaba kimeze kose mu duce twose dukontorora, natwe byose turabivamo, duhite kutuza natwe tubasukeho umuriro nk'uko mwawutugabyeho. Ibyo rero nibyo M23 bisa naho yatangiye gukora, kuko yamaze kuba yohereza ingabo nyinshi cyane hariya muri kariya gace ka Warikare, ndetse no ku ruhande rwa FARDC nabo bakaba babikoze gutyo. N'abantu mwe bintu ntago byoroshye mwoka byaramwe. Ahangaha birasa naho aba nabo ingabo za FARDC nazo zakarariye. Aha rero bahamagaje n'umujenerali wabo bita Guido Ishimirayi, mon cher ami. Uyu mujenerali bita Guido Ishimirayi ni nk'inzozi mbi kure mu 23. Uyu mujenerali aho yagiye ahurira na M23 mu rugamba, M23 yagendaga yipampye ku buryo burenze ubukenewe bwose, kwa ko babaga bazi ko bagiye guhura n'uyu mujenerali bita Guido Ishimirayi. Rero kuri no nshuro bakaba nawe bongeye kumuhamagaza ahagiye gufatanya n'izi ngabo z'Ababirigi, ndetse ibiri kuvugwa nuko hajemo ndetse n'abacancuro bandi bari barasigaye hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mbega ibintu bigiye kuba agatogo. M23 yavuze ngo umunsi yafashe uyu mujenerali bita Guido Ishimirayi, moncheri bizamera nk'inkubi mwashije, azibaza nawe uko bigenze bimuyobere. Mbega ibizamuhongo bizaba ari agahoma munwa, bizaba ari ibintu bitangaje cyane, kuko uyu mujenerali ni mubi cyane, ni mubaya bya hatari. Nguko rero ibintu rero bigiye kuba gatogo hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, by'umwihariko mwakare agace ka Warikare, aho M23 ishobora kuba igiye gusakirana n'ingabo z'abacancuro, Ababirigi, ingabo za FARDC, Abarundi, Mai Mai, Wazarendo n'abandi bandi. Ngibyo rero ibyaho ngaho mwako gace ka Warikare. Rero reka tubitege amaso tumenye ese biraza kugenda bite. Mu gusoza rero reka nkubwire ko M23 nyuma yuko Antoine Félix Tshisekedi perezida wa Congo ababunurije agafunga icyitwa amabanki yose muri kariya gace M23 ikontorora, M23 yamaze kuba yasohora itangazo ryerekeranye nuko yasizeho ubuyobozi bushya, cyangwa se yashinze ikigo cy'imari, ubwo ni banki muri rusange nkuko nahoraga mbibabwira. Ikaba rero yasohoye iryo tangazo, yashyizeho abayobozi bakurikira bamwe na bamwe mu nzego zimwe na zimwe. Iryo tangazo rero turaza kuza kuba twarimanuka mu kanya gatoya mu zindi update ziraba ziri kugenda zitugeraho, ndaza kuri banyurizaho mbabwira abayobozi yagiye ishyiraho ndetse n'ingamba yagiye ifata mu buryo bwo kugira ngo abaturage bongere babone serivisi za banki, dore ko byari bikabije kuba bibi cyane hariya ubwo abaturage bari barabuze uburyo ki babona amafaranga yabo. Yes, rero mwakoze kuntega amatwi, nje mwumvaga yari Mr Fisp. Ciao ciao, naho mu kanya gato Imana ikomeze kubandindira mwese ndetse n'abarundi muri rusange kabisa, kandi ndabakunda ndanabemera cyane.